Danas sam bila na placu, pazaru ili tržnici, kako god vam je draže. Kupila sam peršin, mrkvu, vrhnje, obični ljuti dimljeni sir i mliko. 1 litru ću prokuvat da imamo za kaše i slično, drugu ću malo zagrijati i od nje napraviti jogurt. Rekla mi je susjeda da ona sir radi u pećnici, pa odo i ja probat. Sara me tražila da napravim burek. Ulila sam 3 litre mlika u vatrostalnu posudu i to ću ostaviti do sutra. U zagrijano mliko dodajem jogurt i isto ostavljam do sutra. 1 litru odmah zamrznem jer mliko uzimam samo jednom tjedno, pa ovako imam kad nam god zatriba. Dalje stavljam komad suvih kosti ukratko prokuvat, povrće iz jučerašnje juhe usitnim štapnim mikserom, a juhu procidim. Koristit ću je za kelj varivo i ostane mi tamo malo za Saru jer je tražila juhu. Na masti prodinstam kapulu i dodam kelj i kad kelj povene dodam kobasice i suve kosti, povrće iz juhe i podlijem sa juhom i malo vode. Kelj mi je zauzeo pola vrta pa sam mu odrezala vanjske listove, dio je danas za ručak, a dio sam blanširala i spremila u škrinju. I to je to za danas. Vidimo se u sljedećem videu.